Mumeze mute inshuti za Lorenzo Info, ndizera ko meze neza cyane, mvugira ngo cyane, ndizera ko rwose mukomeje kugubwa neza, ndizera ko kandi mukomeje mu by'ukuri guhirwa imigisha mu byo mukora, mukomeje kubona umusaruro muri rusange, natwe tumeze neza cyane kuri Lorenzo Info, chaîne yawe y'amakuru y'imikino. Nyahereherero muri ekipe ya Rayon Sport haravugwa iki? Ekipe ikomeje kwikomanga mu gatuza yemeza ko izatwara igikombe cya shampiyona. Ese birashoboka? Ntabwo yo ishaka igikombe cya shampiyona gusa, irashaka ibikombe bibiri, igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cya mahoro. Mu gikombe cya mahoro rero ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport iramanuka mu kibuga ikina n'ikipe y'Intare. Murabizi ko Intare na Rayon Sport bangije igitego, Rayon Sport yatsinze Intare ibitego biri kuri kimwe. Murabyibuka umukino wabereye Ishyorongi, murabyibuka rwose ni igitego cyiza cyane kuri kufra ya Eritien Nzinga Luvumbu ndetse n'igitego kindi cya Paul Were. Hanyuma rero ku munsi w'ejo mu karere ka Bugesera niho Rayon Sport igomba kwakirira ikipe y'Intare kugira ngo irebe ko yagera muri kimwe cya kane cy'irangiza, kandi birashoboka cyane. Ese bizera ko Rayon Sport yatwara igikombe cy'amahoro? Ku munsi w'ejo irazokatisha tike yerekeza muri kimwe cya kane cy'irangiza, habe hasigaye imikino mikeya cyane. Igikombe cya shampiyona rero nabyo rwose birashoboka kuko shampiyona izagaruka muri weekend. Ekipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya AS do Kigali, umukino wa shampiyona ukomeye cyane. AS Kigali ni ekipe idahagaze neza cyane, imaze iminsi itakaza amanota, ariko se iramutse izukiye kuri ekipe ya Rayon Sport byagenda gute? Cyane ko APR FC yo mukeba uri no ku mwanya wa mbere, yo izaba ikina na murumuna wayo kishywa kayo kitwa Marine Football Club. Mu gihe Rayon Sport izafite umukino ukomeye cyane w'ikipe ya AS do Kigali. Urumva ko mbyukuri umukino ukomeye, ariko na APR FC iracyafite umukino wa AS do Kigali, ibyo nta kibazo na kimwe kirimo. Gusa kuri hari ingingo ni ugutsinda umukino umwe ku wundi, igategereza ko ekipe ya APR FC yazatakaza amanota igizaho isitara. Rayon Sport rero isigaje gukina n'ikipe ya AS do Kigali nyuma ikina na Rwamagana City, Police Football Club, Bugesera, Espoir, Gorilla, Marine ndetse na Sunrise. Akaba ariyo mikino ekipe ya Rayon Sport isigaje muri shampiyona. Mbibutsa ko igomba kugaruka muri weekend mu mpera z'icyumweru. Ekipe ya APR ikina n'ikipe ya Marine Football Club, ekipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya AS do Kigali. Rayon Sport ikigeze nziza rero muri iyi minsi nta kindi n'umutoza n'ingingo Francis Christian urimo kugerageza mu by'ukuri kwitwara neza no gukoresha abakinnyi be neza cyane bizashoboka, ariko umugande witwa Joachim Ojera winjiye mu kwezi kwa mbere muri Mercato, navuga nyine y'ukwezi kwa mbere, ariko mbega umukinnyi, mbega imbaraga yongeye muri Rayon Sport. Ku ruhande rumwe Onana, urundi ruhande Joachim Ojera, nako ni imbaraga nyinshi cyane kuri ikipe nyine ya Rayon Sport. Mitima Isaac ntazaba hari, ubwo bivuze ko Gasongo ashobora kugaruka muri axe we na Rwatubya Abdul. Hanyuma hagati mu kibuga hakagaruka Raphael Osalue ari kumwe na Eric Christian Mbirizi, umukinnyi hagati mu kibuga w'umurundi ariko utaritwaye neza cyane ku mukino Rayon Sport yatsindagamo ekipe ya Etincelle. Benshi nabonye bavuga ko atitwaye neza cyane uyu musore witwa Mbirizi Christian Eric. Muri ekipe y'igihugu rero Rayon Sport igomba kurekura abakinnyi bagiye batandukanye kugira ngo abasore bitabira umwe rero ikipe y'igihugu Amavubi igomba guhamagarwa rwose muri iki cyumweru vuba rwose. Amandi makipe yatangiye guhamagara. Umutoza Carlos Salos ategereje ko iby'amasezerano bye birangira yongerwa amasezerano, ubundi namara kongerwa amasezerano uyu mutoza w'umunya-Espagne ahita akora press conference. Ferwafa izatangarizamo kongera amasezerano, hanyuma kandi ahita anahamagara ikipe y'igihugu igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Benin mu gushaka igikombe cya Afurika kizabira mu gihugu cya Cote d'Ivoire umwaka utaha. Mbibutse ko rero u Rwanda ruzakina na Benin i Cotonou itariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu. Shampiyona izabisubitsweho gake, ekipe y'igihugu ijye muri Benin ikina umukino, hanyuma igaruke yitegure. Shampiyona izaba igihagaze itariki 27 ihita yakira ekipe y'igihugu ya Benin kuri stade y'akarere ka Huye.
umukino ubanza w'Ikotonu uzaba ku isaha 11 z'umugoroba za hano mu Rwanda, hanyuma umukino w'ihuye uzakinwa ku itariki 27 isa 9 zuzuye, niyo masaha nyine y'umupira ya hano mu Rwanda. Reka nishikirize ikinyamakuru Igihe kiratangaza abakinnyi kibona bashobora kuzahamagarwa, umutoza ashobora kuzahamagara Carlos. Abakinnyi 35 bazavamo abakinnyi umutoza azakenera, harimo abakinnyi nyine benshi b'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana ko rero n'ugusengera ko Rayon Sport itagira imvune, ndabwira abafana ba Rayon Sport mugasengera ko itagira imvune nyinshi. Birumvikana muri iki gihe cya trêve international bwo kubazahamagarwa n'ikipe ya APR, ariko no bagasengera ko batazagira imvune, kuko ama ekipe y'igihugu akenshi akunda guteza abakinnyi b'amaklub imvune, ugasanga nyine bagoye mu minsi ya nyuma y'igikombe cya shampiyona. Hari imikino 8 gusa ya shampiyona, urumva ko ni mikeya, hakenewe nyine ko abakinnyi benshi batavunika. Carlos Aros rero n'umwungiriza we Yacinta Magrinya baratekereza ko rwose bazahamagara Ntwari Fiacre wa AS Kigali mu izamu, Ishimwe Pierre umuzamu w'ikipe ya APR FC, ndetse na Hakizimana Adolphe w'ikipe ya Rayon Sport Gikundiro, ndetse kandi na Kwizera Olivier Gishweka kuri ubu ngubu urimo gukina mu Barabu. Abo nabazamu bagera kuri 4. Hanyuma rero bamyugariro abagera kuri 13 igihe gipropose umutoza Carlos Alos Ferra, harimo Omborenga Afitina, uyu nguyu akaba rero akinira ekipe ya APR Football Club, Serumogo ari w'ikipe ya Kiyovu Sport, ndetse na Ganijuru Eli w'ikipe ya Rayon Sport. Mubumve niyo mugabo Claude umuraterari w'ikipe ya APR Football Club, Imanishimwe Emmanuel wa AS FAR Rabat mu gihugu cya Maroc iri ku mwanya wa mbere, akaba ari Mangwende kabisa. Mucyo Junior Didier akaba undi mukinnyi w'ikipe ya Sport, baze kuba 3 bashobora kuzahamagarwa. Nijye na Clement wa APR FC, Buregeya Prince wa APR FC, Rwatubyaye Abdul umukinnyi wa 4 w'ikipe ya Rayon Sport, Mutsinzi Ange, Jimmy Manzi, Thierry Usengimana Faustin, Mitima Isaac umukinnyi wa 6 w'ikipe ya Rayon Sport, Mugisha Bonheur wa APR FC, Ngendahimana Eric umukinnyi wa 7 w'ikipe ya Rayon Sport uzahamagarwa, Bizimana Jihad, Niyonzima Olivier, Sefu Ruboneka Jean Bosco, Karisa Rashid, Niyonzima Haruna, Sahabo Hakim, Raphael Yorke na Rubanguka Steven, ndetse na Muhire Kevin. Tubonye abakinnyi ba Rayon Sport 7 turacyakomeje muri rutayizamu. Ba rutayizamu rero n'ibyiringiro Lage kugeza ubu ngo amaze gufata rutema ikirere, agiye gushaka uburyo yakwerekeza i Burayi kugira ngo ajye gukinira ekipe ya Sandviken IF yo mu gihugu cya Norvège, agomba gusinyira birumvikana akayikinira. Gerald Bigohud afite ekipe kugeza ubu ngubu n'umunya Côte d'Ivoire ukinira Amavubi, Tuyisenge Jacques, Hakizimana Muhajiri wa Police FC, Radukunda Bertrand, Medi Kagere ndetse na mugenzi Bienvenue. All in all murumva ko harimo abakinnyi bagera kuri 7 w'ikipe ya Rayon Sport bashobora kuzahamagarwa, keretse abandi batungurana, ariko igihe kiraporopoza ko abo 7 ari bashobora kuzahamagarwa n'umutoza Carlos Alos Ferra kugira ngo yafashwe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Rayon Sport rero ikibazwa kugeza ubu ngubu ni iki? Hasigaye umukino umwe gusa kugira ngo abakinnyi bahita batangira umwiherero wa ekipe nationale Amavubi. Ese Rayon Sport yakwitwara neza muri iyi mikino? Ese Rayon Sport yagera muri trêve international APR FC bahanganye itarazamura ikinyuranyo cy'amanota? Harimo inota rimwe hagati y'ikipe ya mbere n'iya kabiri kugeza ubu ngubu, kuko ekipe ya APR Football Club butuvugana iri ku mwanya wa mbere n'amanota 46, Rayon Sport n'amanota 45. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Muri weekend rero shampiyona zabikomeza n'umukino ukomeye cyane. Rayon Sport zabidafite Mitima Isaac kuko yihesheje karita. Kuri uyu munsi muri weekend AS Kigali zakira ekipe ya Rayon Sport, n'umukino ukomeye cyane pe. Kasambungu Andre uburyo yugarira Mana Nyagasani, n'umukino ukomeye cyane. Ekipe ya APR FC izaba ikina n'ikipe ya Marine FC irubavu, izakirira ni Rubavu izagafunyanga. Bivuze ngo Rayon Sport ikeneye gukora ibiri mu biganza byayo, n'ugutsinda umukino, isabwa gutsinda umukino ku wundi, igategereza ko APR FC yanyerera. APR FC tanyerera bakajya muri trêve international, hakiri imwe nota rimwe gusa, atari amanota 3, atari amanota 4,
byaba ari byiza kuko bazagaruka ekipe ya APR FC, bazagaruka ekipe ya APR FC ikina na ekipe ya Police Football Club Mashami Vincent. Attention, umukino ukomeye cyane. Iyo Rayon Sport yo izaba ikina na Rwamagana City, no mukino udakomeye cyane. Urumva ko deja imwe irava kuri ekipe ikomeye, indi nayo iyijyaho. Undi munsi uzakurikiraho Rayon Sport izakira ekipe nayo ya Police FC. Mana nyagasani, ni nko kugurana. Mu gihe ekipe ya APR Football Club izabakira ekipe ya Bugesera, urumva ni gutya. Imwe irava kuri ekipe ikomeye ijya ku gakipe gato, gutyo. Nyuma yo ku munsi wa 26 wa shampiyona, APR izakira ekipe ya Gasogi United, Rayon Sport yasuye ekipe ya Bugesera. Attention, imikino ingana. Ku munsi wa 27 APR izakira ya AS Kigali, mu gihe ekipe ya Rayon Sport Football Club izaba yasuye ekipe ya Espoir Irusizi. Espoir ngo yakaniye cyane. Ku munsi wa 28 wa shampiyona, APR izakira Espoir, mu gihe ekipe ya Rayon Sport izabakira ekipe ya Gorira. Ku munsi wa 29 APR izakira ekipe ya Rwamagana City, Rayon Sport yakira ekipe ya Marine Football Club. Umutego mutindi. Ku munsi wa 30 wa shampiyona, attention, APR izasura Gorira, Rayon Sport izasoreza shampiyona igorogota kwa Sunrise. N'umukino ukomeye cyane. Murumva ko rero imikino basigaranye ni nk'imikino imwe. Rayon Sport iracyafite AS Kigali na Police FC, APR iracyafite AS Kigali na Police FC. Murumva ko imikino navuga ko inganya imbaraga. Nukureba rero aho bizarangirira, ese ninde uzabisohokamo nk'umugabo, ninde uzaba le vainqueur, ninde uzanyerera undi akamucaho, ninde uzanyerera undi akikomereza. Nibyo kureba rero uburyo bizarangira muri rusange. Mukomeze mukunde chaîne yacu ya Lorenzo Info, ubundi ibintu bigende neza cyane. Imana ibarinde kandi ibaho umugisha. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Bye bye.